ngeze ngakuqoba uThixo wakwathi usethe nebangani wakwathi usakaqale kwelatonke tinto bangani bakho bakuthola sovolutelwe bakuphambukisa endleleni kaThixo kodwa uThixo wakwathi ungakadala iBhayibheli lithi anakake waba khona umuntu wahlangana waba nomhlangano omkhulu ezweni tonke tinto zitathobela emazulu athobela kwathiwa ake silethe umuntu emhlabeni simende abe umfanekiso wethu ake njenathi abuse kwakukhulunywa ngawe. Thando moyingcwele ngiyakuvumela ukuthi ungene njengokuthanza kwakho ngoba ngicela yena njengokuthanza kwakho. Thela manje sila kule komishi thela manje akule yes bese bayibone kahle nayibone njalo acela ngoba sekukhona lamayela bangaphatheka umoya ngcwele sekushuphuke inkonka ikhona abantu abahamba kwanhliziyo omthuko angisho nje ngiyabekisa nje wawabona amakholwa eseshuphukelwe isibambo sekephunyuka ezandleni zikamoya ngcwele onendana Abade moya ngcwele icela kulokho awube nje akunanzaba angifuni bangani bami bangiphohlotile bangendele kona ukuthi kubalekele kona ngane sibidelwe entweni serious sitholakala sinje uma sono sesisidlile sibanje sithatha umbala wayo yonke into lengafakwa noma ngabe ngeke lidimolele ngangena uyibese ubangela abakubuta indawo uphile ngalendlela uthi mina nginje ngoba funa baba moya nje ayikhona unemanga ayikhona lo ngayibona wahlala phasi wahlala khona kwakhitha khona babita umhlangano omkhulu. Thank you, Jesus. Kwathi nalakhona umuntu usekalahla ilikhwala bafunza lokho afunza Genesis chapter 1 verse 26 afunza lapho uvakala ukuthi sikhuluma ngani. Verse 26. Yebo. uNkulunkulu wase uthi Ya. asende bantfu babe ngumfanekiso wethu Ya. basifude Kubeka babuse kwetihlati taselwandle amanye amagama lufudo nokuba njengayo to rule over the demons ubuse phezu kwemikhathi ungathandazi njengelifeyila kodwa uthandaze njengomuntu lonamagunya ungathandazi njengomuntu lothi ngibona khona kodwa uthandaze njengomuntu lothi I know that I know. Sekwendekile. Lalela umuvumela umoya ongcwele wangena khona ngakuthola mntamatisi ayeke ujika kancane asithile Tibek
uJesu emanti ubidelwe kufana naye. My God. ithibe selitiya akusashiwo ukuthi ngemanti Ya, sambulo lesi. uJesu nakafuna kuya eJerusalema wathi bafundi bakababe bayofuna imbongolo bayikhanza iboshiwe. Angathi noma mhlawumbe beyiboshelwe ukuthi inkinga etingathente bantu beyiphula imithangala ingene ngekhathi bayibamba bayibopha bayigawula. Wathi uJesu ngifuna yona lele gawuliwe. Ngoba uJesu aketelanga abantu labahle utele abantu labatibona ngokuthi mubi uze wakhuluma wathi inyanga nawe uyibona enzaweni isuke ingaketelanga abantu labaphilile itele abantu labagulako. So uthi nami angetelanga labatibona bangcono kodwa ngitele abantu labatibona ukuthi bayehlulela kusekibenda nayakubu. Jesus. Hallelujah. Hey, awusuka madoda nakubu wena utamatisha umoya ongene wena wakuduka yekele Yeah. seletiya kanti ukuhlangana amanzi nephipeki akusiwe ukuthi ngamanzi ashisayo kuthiwa itiye. Kanti ungakake basebenza lephipeki uqala umoya ongcwele wakwenza walungela wakuphuna. Hayi Nkosi yami wakuphuna. Hallelujah. Jesus. Wakumolda wakushape. Akethi nje njengoba lethipeki noma kulento ukuthi la lekhiphe kuthipeki balo ngokuthi labantu avumelana nalo ayashisa. Umuntu akakwazi ukusebenza abantu ababanzayo, akakwazi ukusebenza abantu labawomu. Bantu labawomu ngemandi ebuhlanta. Uma uthi ngenyangena uhlanti ngemandi labilako, uhlanti ngemandi futhi labanzako, uhlanta ngemandi lawomu. Hallelujah. Amuda kuKristu Jesu isitalo sisho. Beza abangani bakhe ukuye bambuta utshintshe njani ngoba siyakwazi